politics le Thu Thar Thlirna episode samsari pakona kan lo lom le veka chu kan thlir ho masakber tur chu Hamas ten mitang somron chuwa ni somruk chu Israel nena inka hai an rawtna boruak lengvel kara Israel sarkar mi poimo tak pakhat chuan Gaza ram khopui ber Gaza city lak tumin Israel sarkar chu a inbuatsaih zel ni na soya hemi chungchang hi Israel sipai ho tulu Lieutenant General EL Zamir chun August ni sompako thole ni tlaya khan anram defense minister Israel-Gaza hena anram sipai te anin buatsaih dan le romanna annei dan te aril fiani Lieutenant General EL Zamir hi anram sipai ho tu poimo tak ten anram defense minister amuna hian antroi omboka Israel sarkarina Gaza ram khopui ber Gaza city sipai chakna manga laka Hamas te mun ma te le kha tiang an tom na te kha noi chimi vek tumna romanna annei chungchanga anin buatsaih na hi an soi ho ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza khopui lak dan chungchang ngai tua tur hian August ni somni pakhat hian thutkhom ko atumbok ni asoi ani Israel sarkar mi poimo tak pakhat chuan Hamas ten an mitang kolte azawaya anron chua Israel du dan an zom the ni lo chuan Gaza khopui la tura beihpui turin Israel chu ain buatsaih chhunzawm zel ni in asoi bokani Hamas ten Israel nena inka hai om theina na mitang som chua leilok an rotna chu Israel sarkar chuan an zawaya ron chua don ani lo chuan Hamas ten nena inbiak na nei chu an du arin om lo thu asoi chok boka amero chu Israel sarkar hian Tunlai Hamas tena inka hai ni somruk chung oma chuta chuan an mitang kol som te ron chua leilok an du thu kha ngani inka hai om theina tura palai na thok tu te pola an soi kha Israel sarkar hian tuna hian achan mumal tak engma an la soi chok lowa he Israel sarkar mi poimo tak pakhatina he tianganga Hamas ten rotna ron nei ma sela Israel sarkar chuan apomorin omlo thu asoi chua hi thu rin om tak ani awangin Israel sarkar chuan Hamas ten ena anin dorna konga hian mitang ata thola chua ai chuan a hloma an zawai anon chua kha an la du fan niin alangani he Israel sarkar mi poimo tak hian a soizel na Israel sarkar chu adin na ngai ala ding ranga Hamas te mitang kol somnga te azawai anon chua chu an thil phut ania chu Israel cabinet in indoti topani theina na athu pom ani awangin an din munan la thlak lo ti in asoi bokani asoi zel na chuanin he Hamas tena an thil phut hi Israel sipai te thil phut hi an ti hlotling theilo ani chuan Israel sarkar chuan nasa zoka beihpui thlaka Gaza ram khopui ber Gaza city chu an tu hnuai da tumin ma an la zel don ni in asoi bokani US chuan Israel e Hamas te inkara ni somruk chung inka hayom theinan palai na an thok chhunzawm ve zela herod na hi Hamas te chuan an pom to ni in White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan asoi ni Israel sarkar hian Gaza city a beihpui thlak an tuma hian sipai singriat tal chu an hmangdon nia soi ania chung Israel sipai singriat te chu Gaza city hual betura tir chua an tumdon nia soi ni boka heng sipai singriat chong te hian beihpui han thlak tak chuan Gaza city chunga Hamas te tomkuk ti chiat vek le Hamas te kai hruai sarkar thil poimo la om zong te an thu hnuai da vek an tumdon nia soi ani boka kanon soi to thina Israel sarkar hianin Hamas ten en hian kumsang ni som ni pathum October thla tangkhan indo an neya tun thlengin he indo na hi alakal chhunzawm zela ti chuan inka hailai lok te po reivak lo te an han nei hnuah Hamas te hi an mitang kolte ron chua tura Israel sarkar hian an nor tlata wangin in remna mumal nei theilowin anin do hin chhunzawm ta zela tun hi an thlenga amero chu Hamas te po hian an tran mun an so nge tlata wangin Israel sarkar thil phutin ti hlotling du bik silawa ti chuan Israel chuan beihpui thlakin Gaza ram hi lu chua kan thu hnuai da ngai ni hi ti in sipai chakna mangin na salia zual zokin Gaza hin nora Gaza ram khopui tamzok ar Gaza ram tamzok hi chu Israel sarkar sipai te thu hnuai aum to tlem te ngani Israel sipai te an la lak lo ram hi chu to chung te ni wang chuan Hamas te tan po hian du thlan vak tur om lowa chung te ni khara chuan US sarkar hianin Hamas te hi in remna kongjong turin an lo kar ve reng boka
chu tiang ani wang chuan Qatar ramte Egypt ramte Turkey ramte hian palai nan thok zak zaka amai ro chu tun thleng chuan in remna mumal tak chun la nei theilawa US sarkar po he palai na thok hian atel ve tho boka chu tiang ang te chuan indoor ton na hi akala kan video masalama khanin kanon soi to a Hamas te chuan in ka hai ni somruk chung ne ya mitang som chua te kha an phal tur thu te po anon soi to kan soi to ang khan chu Israel sarkar hian chan mumal ala nei lawa Israel sarkar cabinet jinga po an minister te jinga po ngai dan sang nen oma a then khat chuan in hetia Hamas te nena in ka hai nei le ri hi chu Hamas te noi chimi hi kan du ber ani chu wang chuan an ni ne in rem na kan nei lai lok le te chuan in Hamas te noi chimi kan tum ber te chu kan hlotling theinang chu wangin in rem nan ron rot te chu pom lo tur tiang chi te a thu chhuat ten lo nei ve wangin Israel sarkar cabinet minister hote kara po ngai dan rang nei an lo om chhota ani panina chun kan video masalama kan soi to US President Donald Trump pale Europe ron roi tu then khaten Russia le Ukraine in do ti to pani theina na thut khom an neya khan Ukraine ram chu venhimna ni zel thina tur chung chang te an soi tlang ti kan soi to he thut khom an nei nuwa Trump pa soi le dan chuan US chuan Ukraine ram himna tur ngai tu turin an sipai te chu Ukraine a thon lu an tum lo thu asoya amero chu US hian in Ukraine ram hi angai tha chuang lowanga hemi khomo la hian sipai kan thon lut lowanga van sang lamatanga Ukraine ram venhimna turatan thlop nei ro chu an pek thei arin thu asoi chuaka i Trump patu soi omzia hi chu kan jet fighter te Ukraine a hin kan Ukraine ram borok vela hian an ram venhimna turina kha tokin kan patrol tirang kan vatho kol tir thinang tiang zong te poin angai thei ome he Trump pa kom tu Fox News an ti te hian in Trump pa zauna an zauna Ukraine in an ram chunga an chir Donbas khochak lambil zong deuh tho chu Russia ko ta om vek to ni in Trump pa hian asoya he Donbas bial hi Russia sipai te ko ta om vek to awangin kan duai mo du lo mo kan pom lo mo Russia hi sipai chak na nei thatak ramani ti le ram duai lo ta kan ni ti hi chu kan pomanga ya chu wangin ngai zam ngot thei an ni lo atia asoi zel na in rem na om ta se Ukraine chun ram then khat chan ma se ram zau tak ala nei chhunzawm zel don tho ni na soya ma se khoi ram bial nge Ukraine ni na ani chhunzawm zel tur ero chu soi chian na anei lo thongani Trump pa hian Russia le Ukraine ram te chu in rem na an nei don tak tak chuan lungoi lo na chete nei chunga in rem na an siam angai don ni in asoi boka Trump paril ru om zia tak hi chu Ukraine le Russia in do hi ti to pa du sia ale lama Russia ram an president Vladimir Putin a hian in chu timaya ol sam te in rem na nei hi atum lo bur mai bok sia ti chuan Putin ate po rala tagnan vo punga tin mai chanin biak na te po man ni lokan neya chu ti chung chuan Putin a thinlung tak tak hi Trump pa hian ne thei biak chung lo ani chung te ni wang chuan a ne thei tur le US ina an tan pui reng US tel lowa Russia ral do theilo Ukraine lam hi Trump pa hian in min hi tuma Zelenskyy te po aril ru zau taka puta ain phan niam chon in rim na hi om theanga ti na soya Putin a hi in phan niam tur hian in akar ve ngai mang mi lo ve thong ani chung te chu ni wangin a soidana chon he in dona bulpui ber hi chu kimi Donbas bial vel bor khi anin chuwa chu i Zelenskyy hian in pephal sela ti chon in rim na om meng chu ti hi Trump pa ngai dan tlang taka soi chian chia si lo a pe hel si chumi wangai ruat thei tura a soi chu ani ta ber ni hian alang ta ni Trump chuan Ukraine le nei to atel ram ten Ukraine in nei to zom atum an phur pui chu an ban san ngai atia Crimea ram Russia in kumsang ni sompalia Ukraine ne na tanga alak sak pekir le nen heng thil pani Ukraine in nei to zom an tum le Crimea nei le tan tum hi chu heng thil pani te chu thil ti theilo aniang ti in Fox News tena ama an kom na hian asoyani ti chuan Ukraine ram chungchang a hian in remna le muana te Ukraine ram venhimna tur chungchang te hi Europe ram hruaitu pasari te le Ukraine President Zelenskyy le US President Donald Trump patakhan soiho na an nei ti kha i kan soi to August ni som pariat thotan ni
zana khan an soi ho ni kha khami an soi ho na nei nu khan Europe ram hroi tu te hi an ramaten ho then US ate pon cham mai the chati chuan hemi biak mu theina mangin in kom na an nei le Trump paten na thut khom na an nei an thil soi ho thlir len na kha an nei chuta chuan Europe ram hroi tu te chuan he in do hi lo ti top pon ni sela Ukraine hi US le Russia te chuan in NATO zom an du lo Borussia chu wang tak chuan Ukraine ram hi venhimna that tak anei thina turin Europe ram hroi tu te hianin ma kan la ka ngai ni an ti ta ni chuta chuan Europe ram hi hemi a security anti an ram venhimna an ram himna chungchang hi chu Russia ina du hun huna arona avau be mei thei tol turin venhimna khawle that tak an pe ka ngai an tia chu tak chu Trump po an juk soi pui kha ni ta ti chuan an ni na an lo pe si dana pe chuan US in do ta po lo top sela Ukraine hian sipai kem te nein military base an ti khang ang chi te khan nei sela ti chuan a him thiang tia ngai dan an lo nei te po kha Trump hian ti hian Ukraine a sipai an tir lut don lo ni in a soi vele boxia chung te ni wang chuan Ukraine ram ven himna mo phurna tak tak chu Europe ram hroi tu Ukraine tran tu te hian ma an la ka ngai don ta an mo phurna po sang chole don nin an thria tin heng Europe ram hroi tu te hian Trump paten nan thut khom thirlet na nei a hianin Russia chuanin remna le muanna om theina tura malak na nei lo chuan na sale zual zoka eile bara shek an rel le chung te chuan thurel tlang puile he an in mu khom an thlir let na hian thil soi an neya chung ang te chu chanchinthar langsar tak pakhat ani bokani apathum na chuan Ukraine President Zelenskyy a office thupong tu chuan Russia le Ukraine in do ti top na tura in biak na nei chungchang a thuthang pakhat Vladimir Putin an Zelenskyy chu mai chana in biak na nei adu tak tak chuan anin mu na mun turatan Moscow Russia ram khopui aron rot tia soi chu Zelenskyy chon apom ngai lowang atia Zelenskyy chon anram sipai te thata anmi puite nunna la laule thlapar siam tu ram Russia chu pan na tum lowang atipokani Zelenskyy chon Russia ram chung ni lo tan big nei lo rama Putin ne na mai chana in biak na nei ero chu ala du reng ti aron soi thar vele bokani Ukraine ramin venhimna thazok ane thinan August ni somni ni lai ni hian NATO a telram somni somthum pani sipai ho tuluten biak mu theina mangin soi ho na an nei dona Trump le Europe ram hroi tu te thu khom khan in do lo top ta se Ukraine ram chuan venhimna thazok engtin nge nei theyang ti an soi ho kan ti to kha khami chungchang an bo zui zel na hian NATO telram somthum pani sipai ho tulu theuten biak mu thei manga Ukraine ram nakin zela venhimni theina turan soi ho a hian thilpoimawh tak an rel chuate porin oma chuta chuan an du ber chu kan soi tawng khan Ukraine ram hi venhimna thatak peka NATO an zom lo ani pon NATO telram te mo Europe ram te khan Russia ina khatia du hun huna Ukraine awawa aruna katiang ang ati thin kha alo top thina turin ro man na mu mal tak siam an dua chu wang chuan NATO ram sipai ho tu lu te hian soi ho na hun an mang don ani tin Ukraine ram ven himna pek dan tur soi tur hian UK sipai ho tu lu Tony Radakin chu UK Prime Minister Keir Starmer tirin Washington a tuna hian a meka US sipai ho tu tenen nakin zela Ukraine ram ina ven himna le ram himna tha anei thine turin soi ho thil soi ho turin anin mukhom don ani palina chuan August ni songparia thotan nia US President Ukraine President le Europe ram hroi tu ten White House a thutkhom an nei lai khan Russia chon nat takin Ukraine an lo bei vele thunga he anin Russia na Ukraine wa be hi July thakal ta chunga beihpui thlak le na lian ber ania soi ania Ukraine Air Force sipai ta soi dan chuan Russia chon zan khuain drone bomb zan ni somsari le missile som Ukraine lama hian an ron kap chok ni in an soya Russia beina wang hian Ukraine mi pariatin nunnan chana mi somnga paliten liaman tuara nunna chanta te hi Donetsk biala bi pangan oma Zaporizhia khopuya mi pathum an thungani Ukraine lam hian heng Russia ina missile aron
ka chu le drone ron ka chu zinga missile pali le drone sop porok te chu an lo kap thla theinin anin soithunga hetia White House America President chen muna office nge Khawvel ram hruaitu Europe ram hruaitu pasari le US President le Ukraine President tena remna le muanna theina tura in mukhom an ner thil soi ho an nei mek laya Russia ina Ukraine hi nasale zual zoka alo be hian Russia hi chuan in heng ram ho hi chu ti te chiam hian ngaipawimawh lo ti hi chu anon lan tir le mani chu tia ngai thei ania chu wang chuan Russia ram hruaitu pa Vladimir Putin a hian heng khotlang ram hruaitu te hi hanin mukhomin ro hanrel sate ma sela aril ru thlak lo chuan heng in do hi a top tak tak don lo ti hi a chiang viau mani chu ti theini a tin Trump papo avo pung te na a in do hi ti top thei mai tura in soilai hian ya hunakal zela thil sang sang an tonga president ani nuwa po hianin malak na sang sang te chu han nei ma sela an in do chok chuak tu pa ber Vladimir Putin hi at hin lung hin ne thei miu silo wangin he in do hian eng chen nge a odona he in do hi eng tika nge ti to pani non ti hi soithia ma har chho ta hle ni Trump pate pon thei pato pin palai nan thoka Vladimir Putin at po mai chana muwa tikhan in bia khang zong zong ka ra khan Europe ram hroi tu ten nan in biak na ka ra po ato pa chun Putina biak hlat na mangin han bele thawa angai dan tele an thurel te ka han hril vele a chang hi chun Trump hi doi o apu ve ta mo ni chu ti tur te po hi ani chho vele ta chung te chu ne thil hret thiam har viu rolin amero chu Khawvel ram ro puiber US president ani awangin adu chon du tak tak sela chon Russia president hi chu han vo betin han hret tak tak sela chonin Russia hi chon rei an tur thei poinarin om lutuk lo eng po chun sela chu keina mani mi mal ngai dan ania duain kan lo soi thui ta reta ni pangana chuan August ni som ni nelai ni hian India sarkar lai pui chon Lok Sabhaah parliament ta bil pathum putlu antuma chung bil pathum te chuan prime minister te hemi sarkar lai puya minister nelai te state te UT chief minister le minister te dan bo chia pu a an ni a man an tor chuan ba an ban theina tur dan thar siam na tur bil heng bil pathuman putlut a te hian ngai tu an thei ani dona he dan thar pom tur bil hi Lok Sabhaah hian sarkar lai puya home minister Amit Shah chona pulu tanga he bil hi an ngai tu ho ngal don nge parliament joint committee te lo zir chian turin rawtna an thlen don ti chu soithiam ala hara he bil putlu tura hian prime minister te sarkar lai puya minister te state le UT chief minister le minister Tunlai te chu thu boi nei man an nia ni som thum chung thu nei tu ten an kola an thu boi chu kumnga chung lung in tan theina tur khopa thil ngeni serious ani chuan an ni na tangin in ni som thum pakhat chungin ban nan thelut turania ban nan thelut lo ni point he dan hi pom ani a kalpui ani to huna chuan pom te lo ni chuan ban na kha thelut lo ma sela ni som thum pakhat nuwa chuan automatic in an ni na kha chief minister mo prime minister an ni mo minister an ni mo kha thu boi ne yak ni som thum chung police te mo court te na mo kha an kol chuan khang mi pui mo te kha an ni na tangin ni som thum pakhat nuwa chuan ban ngal thei an ni to don ani he dan an siam na chan le BJP sarkar ina central hemi dan India dan pui siam thata du na chan po tun nai chawa khan kan la rianga Aam Aadmi Party Thautupa Arvind Kejriwal at upon manania chief minister ni zela tang wang abang chung bok silawa tin khatiang khan Jharkhand chief minister Soren at po an han man ren ro na eng tin ngen eng zelan tanga an di kha chu bang chhota nu kha chuan khatiang vel thu boi no oma wang khan tun sarkar lai pui kai hroi tu te hian India dan pui hi en no na siam thatangai ni nan ria chung bil an ngai tu theina tura tan chuan India dan pui siam that angaya wangin the Constitution 138 Amendment Bill sang ni som ni pangate Government of Union Territory Amendment Bill sang ni som ni pangale Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill sang ni som ni pangate hi ngai tu thata siam thata ngai dona achan chu hemi
sarkar lai pui le state ta chief minister te thu boyan ne ya shreman ni theidan tur sarkar hi chu dan engeng ma chu lom to amaro chu union territory bi ka hian khatiang union territory chief minister te le an minister te thu boy ne ya pon ne ya an chunga rorel dan tur amo khatianga dan manga an chungchang ngai tu na tur kha mu mal tak hi india dan pui hen lo reng reng lawa chung ten hi wang chung hen dan pui pathum te hi en non lo nga ya tin jammu and kashmir reorganization amendment bill an put lua khan hemi chungchang hin lo tel mi lo boka chu wang chon hei po hi ngai tu tel nga ya eng dan te siam chatani don chuan parliament member zinga mun thuma thena mun ni in an remti angai don an pompui angai dona tuna sarkar lai pui ro re lai bjp kai roi nda telpol rang rang te hian chumi ngai zat chu an nei phat mi lo ni mp hi chu wang chuan thurol pui an nei that viau ngai dona he dan hi han pulut eng ang pon ni sela thu that majority enti mun thuma thena mun ni na an pompui ngai dona wangin nda tello bjp le atran rol pui te zinga tello mp nga ve deuh te khan poi mo chho viau don ani chu wang chuan he bil hiang tin nge kal zel don chu hrelo mela tun fur thut kho ma hi chuan he dan hi han put lu phota ngai tu chhunzawm zela tan put lu chun tum tange ani parokna chuan india le china chuan working mechanism for consultation and coordination on india china border affairs alam toya wmcc kai hruainan hnuaia expert group dina mithiam te omkhom na tur ngai tua chuta chuan india le china ramri boy chingfel dan tur ngai tuan remtia heng expert group te hian in ramri chingfel dan tur kha rawtna mo khatiang khan hon sim chok don ani india le china hian ramri boy chingfel nan hian kumsang ni pathuma tang khan in biak na mumal takin an nei tana amai ro chutlem lai dewa ladaka china le india sipai te an han in tol wok dewa tang khan he ramri chungchanga in biak na mumal takan lo nei thin khan han chol lai lok ren ro na amaro chun kum sang ni som ni pali khan ramri chungchang soi ho na an lo nei thin kha an chhunzawm le ta tuna hian avoi som ni pali na tan china le india chuan ramri chungchanga in biak na an nei le meka an nei zo to tila avoi som ni pali na hi hemi chungchang soi ho na nei tur hian china foreign minister wang yi chuan delhi ron tloa ti chuan soi ho na te india sarkar mi pui mo ten an neya china foreign minister hian india external affairs minister s jaisankar le india national security advisor ajit dovel te po komin india le china ramri chingfel dan tur le rampatni te tho ho dan tur te po hi an soi hoa ti chuan china foreign minister wang yi hian india prime minister narendra modi po august ni som ko thole ni khan mu in an ram hroi tu pa ber xi jinping an august ni som thum pakhata tanga september ni khat chunga shanghai cooperation organization alam toya sco in mu khom china ram mar lam kho pui pakhat tianji na nei tura tel tura somna lekha athon chu prime minister modi hena hena pe prime minister modi hian in a social media man exa atarlan dan chuan india le china in leichin na chu nikuma russia ram xi jinping china hroi tu pa ne na anin kom nuwa athata zel ni na soya rampani te chuan inza ton takin in thathiam takin mason na konga thodun na thatak an nei ni na soya xi jinping an somna anga tianji na shanghai cooperation organization in mukhom chu telat tum thu le xi jinping anen chu ta chuan in mu an tum thu po phur tak ka aum to thu asoi choka ti chuan india ram roi tu pa prime minister narendra modi hian kan video nung bera khan kan soi to china sarkar te russia sarkar thei tu na hian a betha chau riau maya kan video nung ber ta kan lo ngai thalo mai thea chuta chuan us sarkar in tun na ya india laka sumdon na konga anin dorton na chia za som ni pangaron ti pun bel le wang khan za som nga in aron ti zawai chona pungta hemi wang hian india hian us lampang run luinan hian china le russia ramroi tu te hi tu nai chho hena thian tha chho viu maya hei hian khawvel sumdon nat le khawvel politics hi engtin emotak chuan game thararon
her chu pui mai theya hunin la ron rilanga ti chuan a pasarina chuan BJP thu puang tu Said Jafar Islam a chuan US in India laka chia ti san atum chuan ngong chete bak a nei lawang atia India chu tual chhunga thil siam chua le ama siam chua sa ring na saram ania tual chung thil siam chua India ram chung ami a hian GDP te na tangin za som nga pariat atling pha chu wangin US in chia ron ti sang ma sela India ram chung a ngong ana em lawang atia a soizelna Prime Minister Narendra Modi sarkar chuan GST simrol te poisa pung na pung ti hniam te le minol puitana income tax choi tlem te akalpuya tol chunga India chuan ama le ama in enkol nana kalphung mu mal tak ane wangin rampon lam thil thleng chuan in ngong na tak tak anei thei lawang atini India ram economy chu rampon a thon chua in khat ram Indonesia te Singapore te le Malaysia te ang ani lawa chu wang chuan India tan thil hlom lutuk ani lawe atia achan po BJP thu pong tuina asoi fiana chuan tunaya US ina India lakachia anlak san natura thu tharan ron nei ta ka khan mitam takin India chuan nasa takin aturang atia lomang ang le lo hlau thong pol te pon oma amero chu sarkar lai pui kai hroi mek tu BJP thu pong tu hi chuan in chu ti te chemin ngong anei don lo ni te pona saya amero chu thil lang cheng deuh chu ngong anei lawang han ti ang pon ni sala US ina chia India laka alak tam miau chuan India ramina US ne na sum don na akal puya khan India chu tur ni jok tho tho India sum dong ten US laka an hlep tam tak kha an chan teuh dona chuti mai ba kha chuan India kal tlanga in sum don ton na thil tam tak te po khan angong lo thei lo ni chung te ni wang chuan India tual chung economy chu engma chen chu angong lo thei don lawa heng te wang hian India sarkar lai pui point ain soi fiana hi an thu pong tu te kal tlang hian anon buat sai te po ni mai theya tikhan kan chanchinthar thlir zauna chu kan du tok le photanga kan video siam te afam kim lo angin min lo ngai hlut sak thina kan lom ema tun tuma mi po hi min lo ngai thlak saka min lo ngai hlut sak le awangin lom thu kan soya like te comment te subscribe te share te kha lo war le turin kan han ngen le lom ma chaw